Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kunezezwa no kubana namwe muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, mbaramutsa kandi bashimira ukuntu mukomeje kwitanga no gufasha itorero ryacu ry'Abangilikani muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nje imbere yanyu rero ngira ngo bashishikarize gutekereza ku muryango witwa Gafukone. Ese Gafukone ni iki? Gafukone ni umuryango w'abizera Bibiliya kandi bahagaze ku ijambo ry'Imana, barwanya inyigisho z'ubuyobe, barwanya inyigisho zidashyigikiye kandi zidashingiye ku ijambo ry'Imana. Gafukone ni umuryango ushaka kugarura Bibiliya hagati mu itorero, mu mitima y'abantu, kubera ko tumaze kubona kenshi yuko hari aho abantu bagiye bateshuka ku nyigisho z'ijambo ry'Imana, bakazana inyigisho z'ubuyobe, bakazana inyigisho zitemera Kristo, bakazana inyigisho zigisha ku bintu byinshi bitagenda neza, kandi inyigisho zidashyigikiye mu by'ukuri umugambi w'Imana. Ni muri ubwo buryo rero Gafukone yabayeho, yaje kubaho. Inama yayo ya mbere ikabera i Yerusalemu muri 2008, igakoranya abantu barenga 1,500 bavuye imihingo yose, bakiyemeza ku cyo twita Jerusalem Declaration. Iyo declaration ni iki rero? Nuko dukwiye kuba umuryango uhindura kandi wigisha ijambo ry'Imana kandi ushingiye ku ijambo ry'Imana, utazateshukaho nk'uko bamwe mbese mu Bangilikani bari bamaze kubikora muri Amerika, mu Bwongereza n'ahandi. Umuryango rero wazanye amaprovinsi menshi atari makeya, yiyemeza guhagarara ku cyo twita Jerusalem Declaration. Uwo muryango umaze gukora ibitari bike, umaze kugihuza abasenyeri n'abapasitori ndetse n'abarayike. Bamwe murabyibuka muri 2023 ko Gafukone ya 4 yabereye hano iwacu mu Rwanda. Bamwe kandi mumaze kubimenya no kubyibuka yuko hano mu Rwanda dufite icyo twita BTI, ni Bishop Training Institute. Iyo Training Institute rero nayo tumaze kugira abasenyeri bashya baje mu murimo, bamaze kuza hano kwigishwa no gufasha kumenya neza inshingano zabo. Bimaze kuba inshuro 2, bakaza bavuye hirya no hino. Ubwo duheruka muri Amerika uyu mwaka mu kwezi kwa 3, nanone duhuza abasenyeri bose bavuye ku isi yose bataramara imyaka 5 mu murimo, ndetse hano iwacu havuye abasenyeri bagera kuri 7, tubana nabo nubwo bamwe bari basanzwe mu mirimo, ariko ubu mwanya wo gusengeranira, wo gushishikarizanya kwita ku ijambo ry'Imana no kuryigisha uko riri mu ijambo ry'Imana riri mu ijambo ryayo. Ubwo rero ni Gafukone. Umwaka utaha turateganya kugira Gafukone icyo twita G26, izabera Abuja muri Nigeria, nanone izahuza abasenyeri bose. Ubwo ndibaza ko tutaba turi munsi ya 300 icyo gihe tuzahura muri Nigeria tuvuye hirya no hino. Rero nagize amahirwe yo kuba chairman w'uwo muryango wa Gafukone, ugize 85% b'Abakristo b'Abangilikani muri Communion Anglikani. Igitumye mpagara imbere yanyu ni iki rero? Mpagara imbere yanyu kugira ngo mbasabe kugira ngo itariki 29 z'ukwezi kwa 6 uku turimo, muzasengere umuryango wa Gafukone mu matorero yanyu, mu materaniro yanyu. Musengere uwo muryango, musengere abawuyoboye, mumenyekanishe mu matorero yanyu no mu madiyoseze yanyu, ndetse aho bishoboka muwushyigikire mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose, yaba mu buryo bw'amasengesho, yaba mu buryo bw'umutungo faranga, kuko uwo muryango urabakeneye. Nkaba rero nagira ngo ndangize neza mbibutsa aya magambo meza yo mu Bifilipi 1:7 igira iti, uwatangiye uwo murimo mwiza n'ubundi izawusoza mu gihe cya Kristo. Ayo ni amagambo rero meza dushishikariza kumva neza yuko umurimo w'Imana utangirwa n'Imana, ugakomezwa n'Imana, ukarangizanya n'Imana, ariko kandi uzana Kristo hagati. Ni process rero, process yo kumenya Imana,
yo gukura mu Mana, yo gukura mu buntu bw'Imana n'imbaraga zayo, yo kuyikorera kandi dushishikariza kubwira abandi ubutumwa bwiza. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.